Dobar dan svima. U ovom videu željela bi malo više govoriti o autizmu i što to autizam podrazumijeva u današnjem društvu i što je to osobama iz spektra autizma najpotrebnije. Svi znamo da autizam nije bolest. Znači, autizam je jedno stanje koje traje cijeli život. I na nama je da pomognemo osobama iz spektra autizma da se oni što više adaptiraju i da postanu što uspješniji, da postanu što samostalniji, da idu kroz život i da naravno ostvare svoje misije. Baš kao što ostvaruje svaki pojedinac koji nema autizam. Mi svi znamo da osobe iz spektra autizma doživljavaju svijet na jedan drugačiji način, okolinu na jedan drugačiji način, međuljudske odnose na jedan drugačiji način. I to ne znači da oni ne žele se socijalizirati, na primjer. To ne znači da oni ne žele biti jedni aktivni članovi društva. Njima je potrebna naša velika podrška, naša velika pomoć. I kada ovo govorim, zaista mislim na male korake, jer svaki naš mali korak s njima, znači sada govorimo o jednoj svakodnevnici, je jako, jako važan. I zapravo je to put k jednom aktivnom uključivanju u društvu, u zajednicu. I stoga mislim da su ti mali koraci upravo važni i ključ jeste u tim malim koracima. Jedan od važnih koraka, izuzetno važnih, jeste zapravo rana dijagnoza. Što ranije dijagnoza, to su veće šanse da ćete vi pomoći djetetu. Druga stvar, edukacija, edukacija, edukacija. Edukacija roditelja, edukacija nakon roditelja, onda i edukatora, teta u vrtiću i tako dalje, učitelja. No međutim, važan je ovo korak da se roditelji što više educiraju, jer su potrebni drugačiji pristupi, potrebna su neka druga iskustva, neka druga znanja, kako im pomoći da se što više osamostale, kako im pomoći da se razviju, kako uopće uočiti koji su nedostaci kada se uspoređuje sa djetetom bez teškoća u razvoju. Tako da, edukacija svakako, nakon toga intervencija. Znači intervencija, rana intervencija, što više vi krenete i što ranije, to su veće šanse da ćete pomoći djetetu da se što više osamostali, da funkcionira s okolinom na što funkcionalniji način i da postane malo pomalo aktivni član društva, zajednice i da preuzme svoju ulogu. Jer pazite, svatko od nas ima svoju ulogu u društvu. Pa taman bilo koja uloga da to bila. I ja čvrsto sam, vjerujem i veliki zagovornik da i svako dijete s poteškoćama u razvoju želi imati svoju ulogu u društvu. Želi snositi tu odgovornost. I to je jedan osjećaj koji nas čini jačima, koji nas čini da se osjećamo korisnima. Znači, bilo što da to bilo. I školovanje. Školovanje je isto jedan korak koji je jako, jako važan. Znači, bilo da je riječ o redovnom školovanju ili školovanju za djecu s poteškoćama u razvoju, uključite ih u školovanje. Ali isto tako, ovdje ne mislim samo na školovanje u školskim klupama, ovdje mislim na školovanje, svakodnevno učenje u jednom prirodnom okruženju, znači gdje god da ste s njima, šta god radili, koristite momentume, koristite one male djeliće sekunde, minute da ih učite, da iskoristite te prilike za učenje. I isto tako, što je važno, uključite ih u aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, sportove, odlazak u trgovinu, odlazak u park, bilo što. Znači sve ono što vole i radi djeca bez poteškoća, probajte uključivati svoje dijete. Ja znam da ne ide ponekad lako i često puta nailazite na barijere društva, ali neka vam fokus bude na vašem djetetu, na vašem učeniku i nemojte se previše opterećivati s ljudima koji vas ne razumiju. Sretna vam bila!